Iti napalabas, kinumpronta ni Chona dagiti agama iti panagawid dan iti balayda. Dita analaos manen ti pungtot ni Chona kan ni Jorin. Gapo iti panakabadtrip ni Shasha iti outing da. Iti panangisurup ti baro kan ni Elisa. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapaulwan. Si iti barukong. Jorin, asino tinagkuna nga isurot mo ni Elisa iti outing nyo kada siya. Siya lang tinagnaknakam, mami. Tawan ka di ti panunot mo. Saan nga imbitado ni Elisa ngam apay nga insurot mo? Awan ti makita kadakas ti palang isurot ko ken Elisa, mami. Anya nga awan? Idin ta na bad trip ni siya. Tayo ti saan kumawatan king na, mami. Kaputa kayat na si kakumatikadwa ng agdikos. Ngam adamot ni Elisa. Mami. Jure, nagpudno ka man kanya. Adda ka din panagayat mo kani Elisa? Anya nga tati bagak. Sumangbat ka. Awan, mami. Nasaya at no kasta. Tasyak ti rumbang agpili iti ayatan. Awan ti karbangan yung agpili iti ayatak, mami. Adda gaputa siyak ti inam. Kat adda pa'y laga siyak ti makaambo iti pagimpagam. Mabalin ka di, mami. Asaan ta pa'y lang pagsaritahan da iti abanak? Tapay di mo kayat na pagsaritaan ta. Gapot awan pa iti planok nga gayat. Kayat kung agraduarak pa'y nga umuna, mami. Victor, datama mo tiyag sarita itinalapat. Apaan nakadimanan, Chona? Saan ka nga apaan? Kaya't ka lang nga palagipan. Anya? Yak kaya't ti masansa na panaginom mo iti ara. Chona, ti panaginom ko itinasanga. Pangiliwliwagak lang iti sakit tinakam ko. No adda di mo kayat kanya, ibagam, tapno amok. Amangan no agapatalaan. Adda nga agapatano sarsarita ang mitiklikodak, isaan mo kayat kanya. Adu dagiti saan ko ang magustuhan nga ibagbagam. Kas kumaitian niya, sige, ibagam, tapno masong bata. Di ko nam asurutan mi amin akayat mo. Tapno saan ka nga ag-high blood? Tanya kumatidakas na iti dayjay ng ibag. Gaputa iti panag-griknak, kayat nak atenglan iti amin atignay ko. Kayat mo ka di nga ag-high blood. Kat mataya kon, kasta ti kayat mo mapasam. Saan apod no day ta nga ibagbagam, Chona? Gaputa na sursurukan nga impateg. Inton bigatan tinagtulagan may kinijurin apa nagpasyar. Kasano no maamuan tumanan ni mami na? Kat agbungtot lakit ti dayjay. Apaw, apay nga kasla may kulkuling ka. Adala pang panunutek, Lolo. Mabalik ka di ang maambuhan. Lolo? Awan ka di karbangan tayo anak kurapay a makipulapul ka dagiti babaknang. Ada, apaw. Ngam isuna laeng taanda dagiti babaknang ang mata pobre.
Nagsaya at kuman. No awan dagiti kas kadakwada amata pobre, lolo. Gapo, iti na ibaga itay ti asawag. Ana sursuron ako ngayon patren. Kasi nasubsuban at amos ti pungtot ko kankwan na. Anya nga tamo ti baga na dyan, Dominic, tapay nga umawag. Hello, Dominic. Kumusta ang matiba ng sermon mo kadagiti agama? Nakapungtutak lang. Abay? Gaputa na laos ti kinaasidaglat ta tirik nanak ni Elisa. Siyempre kaputan pag-ayam da. Isuan na si Deg titunggal may isa kadakwan. Sa balit ti atap ko iti kasjaya a kinasingad na. Anya ko ma? No sana ngagbidot, agayat ni Joren kini Elisa. Si kakit di mo. Barukang balasang da. Natural. Saan ko akayat ani Elisa ti ayatan ti anak ko, Dominic? Tapay? Saludsodom ka di bailan. Nalipatam ka din tinapalabas. Ha? Oh, apay adi ka matunag sa oh. Amom, Jun. Mas tawaking ka. Awan karbangam amakibiyang iti dayta. Awan karbangam nga ore anak mo ni Joren na sinutipilyin na nga yatan. Aniha. Anya? Napagpungtot mo ni Chona, Dominic? Kasta nga rod. Inidepan na kiti cellphone. Bati pa nagsarita mi. Anya ti ginura na asinaom. Jay pa nang ibaga ngawan karbangan ng agpili no asino ti ayatan ni Jorin. O Anya? saan ka di apod no ti ko na? Naibagam kan kwa na dayta. Wan. Diyak ngamin magustuhan ti panagras-rason day di at tao. Bay amlatan. No iso man ti agpili ti ayatan ni Jorin. No kasta ti mapasama. Di ba'y kat agbalin akas la robot ni Jorin? Agbalin to anak kakaasi? Sa bagay, aguray ka. Adda ka din amom nga ar-arman ni Jorin. Hello, Jorin. Nakaawag ka man. Amangan agong at tumanan ni Mami. Uri agong awagan ka. Kat saan nakamalapdan, Elisa? Anya nga minti ibagam. Kayan ko lang ipalagip. Titulagan tayo itong bigat. Juan. Diyak malipatan day, Chay. Sa pakto ti umay mang dagaskin ka. Tapos maabutan ta ti first mass. Sige. Ang kasano no maaman tumanan ni Mami ti panagkuyog ta. Uri maamuan na. Kitsan kong ipalubos na ungtan na ka. Apay, mabanbantayan na kaya. Tapno maibagantay ta. Lumaamuan naman bilang. Kat kasaritak to ni Mami. Amom ka di amabot-butol nga kung nagkuyog ta. Taapay. Gapot amok ang makapungtot ni Mami. San ka unay ngagdandanat? Siyak ti makaamu, Elisa. Oo, sige.
Si kangarot ti makaamot, Jurin. Addan po ba ni Elisa? Kanay na madandanagan na agkuyo kami. Nung apay kat ngamin akabusar unay ni mami na maamuan na agkuyo kami. Ay, malagip ko lakat nga rotje sa ludsod na kanya kitay. No addan rin musing apanagayat ko kini Elisa. Pinapudno na. Saan kong maawatan tirik na kingkwana? Isuasan ko amas no. No ayat, wino na ing kabsatan laang timarikrik na kin Elisa. Awan. Talaga asaan na sumpatan ni siya ti cellphone na. Himuran san. Nabad trip gapo ka ni Jurin. Honey, asino ti awagan? Ni siya. Nung saan na matasong-sumbatan ti cellphone na. Amangan no na idiso na lang ti cellphone na. Sa bali ti atap ko. Anya? Siguro, gimura. Nabad trip gapo iti anak ta. Nugimura man. Apay kung mga iraman na ka. No jaklat ta maawagan. Mapanak iti balay ta. Nasasayaat. Itikas ta makapagsarita kayo nasayaat. Padasag tupay nga awagan maminsan. Sikalat ta. Barang sungbatan nanton ti awag mo. Dahil tumat ngamin ambisyo sa babae. Awan basol ni Elisa, honey. Tati anak tati nangawis kan ko ana. Uray man pa'y inawis ni Jurin, no talaga saan akayat kan no addabain na, saan asumabsabit. Anya ngay dayay, nabad trip lang ni Shasha. Kasi ti kunak, jay anak tati aking basol. Apay nga minakas na sakit mula unay dayay nga Elisa aya. Ibagbagaklain mo't nga awan basol na. Gapo ka dita anak ti sigo da kaya niyat mo, iso nga sakit mula unay yan. Sabali manan ti turungan ti saritaan. Kat saan ka di nga agpaiso timbagak? Makadawak magkat Victor. Uray ni Criselda, isaksakit mo, kaya't mo nga tangag sinobyan kayo. Jak kayat nga agsubang ta. Panawan ka man lagan. Kat, papanam nga rodan, Victor. Agsubli ka! Nagpintas ni Elisa iti daytoy aladawan na. Naimma. Naisang. Kan makagaragari unay dagiti nalanay amatana. Oh, Elisa. Apay kastoy ti mariklik nakin ka. Agayatak nga tankin ka. Jurin, iho. Anda ka mat gaya mga aging indayon dito sirop mangga. Wanda, tanalamlami iskan na pariir dito eh. Ni Mami Dat? Pinanawa ki Jay Veranda. Kaya't natin makisubang manan. Anya man ang tisan na akinayat ni Mami kada kayo, Dat? Isaksakit ko kano da Criselda kan Elisa. Paunayan ni Mami. Katanya ko matidakas na, nukastaman bilang dad. Saan arumbang nga itan ang maamuan ni Jorin tinapalapas mi?
Maburbur siya anak nga rod kini mami, dad. Apa ya kas jay? Lipati mo ni iho. Siguro, gagangay lang day jay, tamo makatan ni mami. Nagkwapo ni Jurin iya dahito apos na. Kasla artista. Iso anad nadlaw unay ti panaggustukan kuana ni Shasha. Sigurado nga umapal mananday chay apapai. No matamag na nga agkuyog kami kini Jurin inton pikat. Anak, rabiin. Ada ka pala dito'y salas? Yak pala makaturturog nanang. Anya nga ron tikit kitam dito cellphone mo? Nan, kita agman? Ni Jorin. Tika ipupos na laone a picture na, nanang. Naidumduma ti kinagwapo ni Jorin iti da ito'y post na. Wan nga rod nanang. Nagtairaan niya. Kasla artista. Awan nga tapay, nobya na? Awan pa'y madnatamag ko. Ngam adangatan ar-arman na, anak? Tay tati ka mo. Angam panagkunakat. Awan pa'y mat nanang. Amangan matkit din o ar-arman na ni Shasha. Anya? Saan nanang? Anyat pagkunaam asaan? Masiguradok dayta. Am-amu ko ni Jurin, nanang. Naggasat tokat nga tan. Nagasat ti babae nga ayatan ni Jorin, anak. Nanang? Umay nagkayam dagasan ang masapan ni Jorin inton pikat. Anya? Papanan niyo? Ada tulagan ni ingkam agpasya rin ton pikat. Anya? Nalipatam ka din. Kagura ni Chong na nga agsiningad kayo kan ni Jorin. Day tangarod kat nanang. Parang ano saan nanto amaamuan. Saan ka amapan? Nanang, nagkaryakin ni Jurin. Wanang anak. Sakbay nga ingkam to agpaspasyar. Umatindar kami nga umuna iti misa, nanang. Mga ramid kay manan iti paghaibladan ni Chona. No maamuan na ti panagkuyog yun. Jurin, papayakas lagap apura ka amangan. Siguro katabisinan. So abay-bay amlata, Chona. Di mo sinungbatan ti saludsod ko, iho. Kunak, apay nga gap apura ka. Kuha mami. Ada ngamin papanak. Sa dino, Ano nga tati pa ka? pagsalsaludsudan ka. Sa dino ti papanam. Ada papanan mi kadagay ti barkadak, mami. Iso nga agap apuraak nga mangan. Saan man natila papanan yun, iho? Uwan, mami. Adalang ingkam pasyaran na barkada mi. Kat ije kami ton nga agjajaming. O sige. Agmalmalam kayo kadi. Mabali na kasta, mami. Oh. Ni siya ti umawawag kanya ka. Hello? Wan. Ada dito'y balay.
Apay ka di, iha. Sige. Bye, taibagak. Okay, bye. Anya timbaga ni Shasha, mami. Ada ka no atindaran na aparti. Kayat na asikatikadwa na nga umatindar. Anya? Ay, yak kayat, mami. Kaya di mo kayat. Gaputa, amang ano maipada kini Elisa. Anya ti kayat mo asawon. Saan nga imbitado idi ni Elisa iti outing mi? Isa pinabainan na. Anya. Tiyak kayat akas di mo ti mapasamak kanyak, mami. Sa may isa, abdalakad ko. Kasta, di mo kayat ako yugan ni Shasha. Talaga asaan, mami? Hani, isursurot mo pa ilang ti panagkita mi ti anak ta, bayat ti adayuna. Gaputa ang dua-dua ak itimbaga na apapanan na, Victor. Anya, agatap ka kadimanen. Masansan nga agulbod kanyak ti anak ta. Isu kas naawanan ti pamatikan ko na no dadtuma. Jonah, Di na ka dinaibagakan ka, no sa dino talaga ti papanan na. imbaga namat itay mangmangan tayo. Iso pang naasim, saan ka nga agatap iti sabali iti anak ta. Nabayag ka din ang mga uray kanyak, itay Elisa. Juan, tanasapa ka nakapalas. Pasensya ka, no medyo naladawak. Ngam, makamakam tapay lang ti persmas. Juan, matkindi Nagpintas ni Elisa iti arawat na. Elisa. Apay akas to'y matan ti mariklik naking ka. Jurin. Apes ang katalyaw na kumatan. Ay, awan Elisa. Nadlaw na ti masansa na panang tayo ko kingkuana. Aganat kay ti panagmanehom. Tama nga madisgrasya ta. Wen, naanadak nagmaniho. Anya talaga. Ti mariklik naking kuana. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.